Pemirsa tambis kaliwarsa pandemi COVID-19 ngelimbak. Sektor pariwisata Bali ring penguntat warsani mangkin sampun kenyih-nayang penglibak becik melarapan pengerau wisatawan domestik Wisdom. Yadiastun kunjungan Wisdom nincap persentase okupansi hotel kantun 6%. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nuriksain yening wilangan kunjungan ke Bali ringgalah ungkuran kantos tigang dasa tali diri rahina tur kertar kayang nincap tatkala libur Natal miwah warsa anyar puniki. Ya diastun kunjungan saya nincap Wakil Gubernur Bali Profesor Cokodoko Arte Ardanuskawati sanetaler pinake Ketua PHRI Bali Mausang yening saihang antuk wilangan kamar sejebak Bali kirang langkung 150 tali kamar nanging kunjungan Wisdom durung sida nincapang okupansi. Ide Mausang rata-rata okupansi kantun ringsor 6%. Wagub co ace rahu mangkin ngejantenang pisan kahanan pariwisata Bali ring warsa kali tali selikur. Punike taler ring panglimbakan ekonomi. Iden latarang parindikan inucap kedabdabin makatah aspek inggih punike tingkat vaksinasi masyarakat Bali sanes sampun ngelangkungin 100%. Pemargin protokol kesehatan melarapan nyangkepin sertifikat CHSI oleh industri pariwisata. Punika taler krama sanes sampun ketah nganutin si medreste protokol kesehatan. Kaping kalih ring warsa kali tali kali likur akeh pisan pemargin acara internasional ring Bali sane krauhin oleh makudang-kudang panegara sekadi G20 miwah sane lianan. Pemargin acara puniki manut Wagub Co Aceh side kedadosang promosi saha mastikayang majang krama internasional yening Bali sampun sayaga muali ngayahin pariwisata internasional. Kaping 3 Co Aceh Mausang anut ring seseleh sane kelaksanayang ring Eropa yening langkungan 50% krama ring benua Irike kedaut rauh melancaran ke Bali. Sane pindah ke Cihna Bali kantun pindah ke destinasi favorit. Ya diastun asapunike kantun wenten pikobet sane ketampenin sekadi peraturan majang wisatawan sane rauh ke Bali katincapang tur panglimbak pandemi COVID-19 ring negara asal wisatawan kantun fluktuatif. Punika mawinan Co Aceh ngaptiang para pelaku pariwisata sida mastikayang wisatawan domestik indik pemargin protokol kesehatan ring Bali. Indika puniki taler pinake pamidabdab sajroning niagayang pengerau wisatawan asing ring galah ungkuran. Paiketan ide taler ngaptiang pisan samian angge eling tur nyokong ekonomi Bali metangi muatang penyarengan samian bage antuk sinarengan nguripang perekonomian Bali. Bali Pos meningai